Erzyan kere, шумбратado вечкивикс ялгат. Омбоци пельксес, кем гауксути урокос. Кевкстематне декаршувалтна. Нефтемга. Кие ловны, а вась ловны. Who is reading? The woman is reading. Кие кишти, сёрась кишти. Who is dancing? The man is dancing. Кие уйни, сёренес уйни. Who is swimming? The boy is swimming. Мезе арды, алашась арды. Who is running? The horse is running. Кие аштиво задо. Эй, как шось аштиво задо. Who is sitting? The child is sitting. Кие ярцы, сёрась ярцы. Who is eating? The man is eating. Кие семиловцодо. Тейтерес семиловцодо. Who is drinking milk? The girl is drinking milk. Кие столентяло. Сёренес столентяло. Who is under the table? The boy is under the table. Кие ярцик шиде. Сёренес ярцик шиде. Who is eating bread? The boy is eating bread. Косо сёренес. Сёренес ласте. Ала шалангсо. Where is the boy? The boy is on a horse. Косо сень машинас. Теса сень машинас. Where is the blue car? Here is the blue car. Косо сёренес. Сёренес столентяло. Where is the boy? The boy is under the table. Кодамо ярсамо пельте. Неть кстыть. What food is this? These are strawberries. Мезе лифти. Нармун лифти. What is flying? A bird is flying. Кона алашасярды. Те алашасярды. Which horse is running? This horse is running. Кона и какшос ярцик шиде. Сёренес ярцик шиде. Which child is eating bread? The boy is eating bread. Косутей какшне. Сынь венчся. Where are the children? They are in a boat. Кин кувакачерензе. Тюранть кувакачерензе. Who has long hair? The man has long hair. Мезите тюренес. Сонекшери. What is the boy doing? He is swimming. Зярутень питнезе. Колынгемен сисем. How much is it? 37. Кавксо девете зяру улить. Кем голмово. 8 and 5 is how much? 13. Вастомасано.